Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 hari ibaruwa yanditswe n'umugabo w'umunyamerika Aaron Poynton wahawe akazi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ikigo cye kizafashe Kongo kumvisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba gukorana na Kongo kubera ko Kongo ngo yiteguye guha ibirombe by'amabuye y'agaciro Amerika mu bugenzuzi bwose Amerika yifuza, maze Amerika nayo igafasha Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23. Iyi baruwa ikigo cya Aaron Poynton cyayandikiye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Aaron Poynton yanditse ko umutwe wa M23 umaze kwigarurira ahantu hangana n'10% by'ubuso bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 umaze kwigarurira ahantu hangana gutya uri mu ntambara yiswe ya kabiri kuva wabaho mu kwezi kwa kane mu 2012. Icyo gihe ukimara kuvuka watangije ibitero ku ngabo za Leta ya Kongo FARDC, ndetse nyuma y'amezi 7 wigarurira umujyi wa Goma, ariko uza gusohoka muri uwo mujyi nyuma y'amasezerano y'ubwumvikane uyu mutwe wagiranye n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Mu 2013 ibihugu bitandukanye biciye mu kanama gashinzwe amahoro ku isi mu mwanzuro wako, ingabo za Afrika y'Epfo, iza Tanzania ndetse n'iza Malawi zahurijwe mu itsinda ryihariye rihagurutsa indege n'ibibunda bya rutura barasa cyane umutwe wa M23, barawirukana uva mu bice byose wari warigaruriye, maze General Major Makenga Sultan n'ingabo ze baratsindwa bigaragara. Bahisemo guhunga berekeza mu misozi y'ibirunga, bataba imbunda zose bari bafite n'ibindi bikoresho bya gisirikare, biyambura imyambaro ya gisirikare bahungira muri Uganda. Umutwe wa M23 urasenywa rwose bigizwemo uruhare n'umuryango w'abibumbye. Nyuma y'imyaka myinshi uyu mutwe utumvikana, mu kwa 11 mu 2021 wongeye kumvikana, ugarukana imbaraga nyinshi cyane, uhagurukira Bunagana, wigarurira ibice binini bya Kivu y'Epfo n'iya ruguru, ku buryo uyu mutwe wa M23 ubu ngubu uvugwa ko uri hafi cyane y'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ni hafi y'umupaka w'u Burundi. Ibice uyu mutwe ugenzura ubu ni binini cyane ku buryo abantu benshi bibaza uburyo M23 yageze aha hantu. Kugira ngo igere aho hose uyu mutwe wa M23 wari warasenyutse, wabikoze ute? Ni uruhe rugendo rwavanye M23 ibunagana aho yahagurukiye ubu ngubu ikaba iri hafi ya Uvira no mu bice nka Rubero na Warikare? Reka mu ncamake tuvuge ku rugendo rw'umutwe wa M23 kuva ubwo watangizaga ibitero mu isura nshya ugahaguruka ibunagana kugeza ubwo uyu munsi uyu mutwe ugenzura ahantu bivugwa ko hanashingwa igihugu. Ubundi 10% by'ubuso bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kilometero kare 234,540. Ngaha ahantu M23 igenzura 10% bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuso bwayo bwose ni kilometero kare 2,345,408. Muri make ushingiye ku by'inyandiko ivuga, umutwe wa M23 uburagenzura territoire eshatu ku buryo bw'100% mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, irimo territoire ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo n'umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara. Ndetse M23 ifite ibice igenzura muri territoire za Warikare na Rubero, ahavugwa ko uyu mutwe urimo kugaba ibitero muri izi territoire aho uhanganye n'ingabo za FARDC. Muri Kivu y'Epfo umutwe wa M23 uragenzura territoire ya Kalehe, Kabare, umujyi wa Bukavu ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ubwo biravugwa ko ingabo z'uyu mutwe wa M23 ziri muri territoire ya Walungu na Uvira. Ibi bice byose nibyo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko bingana n'10% by'ubuso bwose bw'igihugu, igihugu cya rutura kuri rwego. Muri make ubu bavuga ko M23 igenzura ahantu hakubye u Rwanda inshuro 9. Byose bitangirana n'isenyuka rya M23 mu mwaka wa 2013 ubwo uyu mutwe wirukanwaga n'itsinda ryihariye ryashyizweho n'akanama gashinzwe amahoro ku isi, akanama k'umuryango w'abibumbye. Ni itsinda ry'ingabo ziswe Force Intervention Brigade FIB. Icyo gihe abari bagize uyu mutwe wa M23
baratsinzwe barahunga berekeza mu birunga bakiza amagara yabo, maze igice kimwe cy'abo barwanyi cyerekeza muri Uganda, mu gihe ikindi gice cyabo cyo cyahungiye mu Rwanda. Uyu mutwe wari umaze no gucikamo ibice. Icyo gihe isi yose yabaye nk'iyibagirwa umutwe wa M23 n'intambara warwanye zose biribagirana, ndetse n'ibyo basabaga biteshwa agaciro rwose bisigara mu nyandiko. Gusa birasa naho M23 yari itaravuga ijambo ryayo rya nyuma. Mu kwezi kwa 11 mu 2021 hasohotse amakuru avuga ko hari imirwano yatangijwe mu burasirazuba bwa Kongo. Yari imirwano yari yatangiriye mu misozi ya Runyoni na Canzu hafi y'ibirunga bya Muhabura na Sabyinyo. Ni imirwano yamenyekanye mu gitondo cyo ku itariki ya 8 y'ukwa 11 mu 2021, ndetse icyo gihe abaturage babarirwa mu bihumbi bahita bambuka umupaka wa Bunagana bahungira i Bugande. Abaturage nibo batangiye kuvuga ko abo barwanyi ari aba M23 kubera ko hatewe ngo aba M23 bigeze kwagira ibirindiro bikomeye. Abaturage bavuga ko bateye ngo bavuye mu ishyamba ry'ibirunga, bavuga ko nta bandi uretse abarwanyi bari baratsinzwe mu 2013. Nubwo benshi bemeje ko ari M23 icyo gihe, ubuyobozi bw'uyu mutwe bwabiteye utwatsi mu itangazo bwasohoye buragira buti twakurikiye ibitangazamakuru bitandukanye bitangaza ko habayeho imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi bavugwa ko bari aba M23. Ati tukaba tugira ngo tubamenyeshe ibi bikurikira. Icyo gihe M23 yavuze ko imaze umwaka iri mu biganiro na guverinoma ya Kinshasa. Iti intumwa zacu zibi Kinshasa zigirana ibiganiro n'ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Bati ibiganiro byageze ku myanzuro dutegereje twihanganye. Nubwo umuyobozi w'igihugu adashyira imbaraga mu guhuza abasore n'abakobwa mu nzira yerekeza ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo rya M23 kandi yaragize iti ntabwo byumvikana gutekereza ko umutwe wacu wajya mu mirwano n'ingabo za Kongo mu gihe turi mu biganiro na guverinoma. M23 yavuga ko itemera uwo ari we wese waza guteza umutekano muke mu gace karimo abarwanyi bayo mu gushaka kuyishyiraho icyasha. Icyo gihe ubuyobozi bwa M23 bwateye utwatsi rwose ibyo gutera ingabo za Kongo mu gihe imirwano yari yabayeho, ndetse n'abaturage bakava mu byabo. Hakaba hari hakomeje kwibazwa abateye ku birindiro bya FARDC abari bo. Gusa nyuma byaje gutangazwa na General Makenga Sultan uyoboye abarwanyi ba M23 ko icyo gihe nubwo bari mu biganiro ngo Perezida Tshisekedi yaciye inyuma abagabaho ibitero, ariko ngo birwanaho. Gusa icyo gihe bari batarerura intambara kubera ko hari ubwumvikane bari bafitanye na Perezida Tshisekedi. Gusa nyuma ngo bamenye ko burya babeshywaga na Perezida Tshisekedi, noneho bambarira urugamba. Umwaka wa 2022 ugitangira, abarwanyi ba M23 bayobowe na General Major Makenga Sultan bakomeje urugamba ruremereye. Batangira gutsinda igisirikare cya Kongo mu buryo bukomeye cyane. Mu 2022 mu kwezi kwa gatandatu umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Bunagana. Ni inkuru yamenyekanye mu gitondo cyo ku itariki ya 14 y'ukwa gatandatu mu 2022. Uyu ni umujyi uri hafi n'umupaka utandukanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Icyo gihe igisirikare cya FARDC kikomye u Rwanda, kivuga ko u Rwanda rukomeje kuvogera ubutaka bwa Kongo. Bunagana ubundi ni umujyi uri ku birometero 60 uvuye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Goma. Abantu batangira kwikanga ko M23 igarutse Goma, ariko iraceceka, iratuza bitandukanye nuko byagenze mu 2012. Icyo gihe umuvugizi w'ingabo za FARDC General Sylvain Ekenge yongeye kwitirira ingabo z'u Rwanda ibyari birimo kuba mu gihugu cye, avuga ko u Rwanda ari rwo rwafashe umupaka wa Bunagana. Ku rundi ruhande, itangazo ryahise rishyirwa ahagaragara na M23 ryavugaga ko gufata Bunagana ngo bitari ikintu cy'ingenzi kuri uwo mutwe, ndetse ko bitari mu byo bagambiriye. Icyo gihe kandi nk'uko babimenyekanyeho, umutwe wa M23 wumvikanye uhamagarira Perezida Tshisekedi kwitabira ibiganiro bigamije guhosha amakimbirane, intambara igahagarara. Gusa bwana Tshisekedi we yashakaga gutsinda M23 mu buryo bw'intambara. Gusa uyu mutwe nawo ntiwahagaze kubera ko mu minsi yakurikiyeho wambariye intambara, maze mu mezi 4
Mu kwezi kwa 10 mu 2022 M23 ifata imijyi ya Rucuru, Kiwanja, Burayi, Rumangabo na Kinyandoni. Bayifashe nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabashyamiranyije n'ingabo za Kongo. Ndetse intambara ntihagarariye aho, maze mu ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki ya 28 y'ukwa 10 mu 2022 amakuru aramenyekana ko M23 imaze kwigarurira ibindi bice bitandukanye byarimo n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Icyo gihe M23 mu buryo bwa gisirikare yafashe umuhanda uhuza umujyi wa Goma na Rucuru, maze imodoka z'ibicuruzwa ziragotwa ntizaba zigikomeje urugendo. Nk'uko umwaka wa 2022 wari urangiye M23 iri hejuru, n'ubundi 2023 yatangiye bimeze uko nguko, yigarurira ibice binini. Bidatinze mu mpera z'ukwezi kwa mbere ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 2023 M23 yigarurira umujyi wa Kichanga muri teritwari ya Masisi. Icyo gihe M23 yasohoye itangazo hari kuwa kane ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 2023 ku mugoroba, ishinja ingabo za leta gufatanya n'umutwe wa FDLR. Bati harimo gukorwa jenoside ku batutsi bo muri Kichanga, Burungu, Kilorirwe no hafi yaho. Bityo M23 yasanze ari ngombwa kugira ikikora kugira ngo ihagarike iyo jenoside. Uretse Kichanga kandi, icyo gihe M23 yari imaze kwigarurira ibice bitandukanye inabigenzura rwose. Bimwe muri byo byarimo na Kishishe na Bambo. Icyo gihe ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2023 kwatangiye M23 yongereye utwo duce ku zindi centre yagenzuraga muri Kivu ya ruguru zirimo Bunagana, Kiwanja na Nyamirima. Ahangaha ibintu byarakomeye cyane. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba wari usanzwe ushakira igisubizo umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ubyinjiranamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo hoshe intambara ntikomeze kwaguka. Mu bwumvikane mu biganiro byabereye i Nairobi muri Kenya, umutwe wa M23 wemeye gusubira inyuma, maze ibice wahozemo bijyamo ingabo zoherejwe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, East African Community Regional Force Aircraft. Ndetse rwose uyu mutwe wa M23 usubira inyuma uva mu bice bya Karuba, Mushaki, Kilorirwe, Kichanga, Kishishe, Kibumba, Rumangabo, Rucuru n'ibindi bice bitandukanye. Ku itariki ya 31 y'ukwa gatatu mu 2023 uyu mutwe wanarekuye umujyi wa Bunagana. Ingabo za Uganda nazo zari muri ubu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ibice byose by'uyu mujyi byarimo bigenzurwa n'izi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ni ingabo zari zigizwe n'ibihugu byose byo muri uyu muryango usibye u Rwanda. M23 yakoze ibi kugira ngo intambara ihoshe, maze impande zombi ziganire ku bibazo byatumaga zinjira mu ntambara. Gusa ibyo ntabwo Perezida Tshisekedi yabishakaga. We yumvaga akwiye gusenya M23 akoresheje igisirikare, ndetse yahise abona ko ntacyo umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba urimo kumufasha muri ibi. Ku itariki ya 4 y'ukwa 4 mu 2023 umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko nta biganiro bihari n'umutwe wa M23. Ashimangira icyemezo cya Perezida Tshisekedi cyo kutaganira n'uyu mutwe. Nyuma yo gucengana, M23 yemeye kuva mu birindiro byose yagenzuraga. Ibi ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, ariko Perezida Tshisekedi waratsemba rwose, avuga ko iki kibazo kizakemurwa n'intambara. Ndetse asaba ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba gutangira kurasa M23 zikayirukana burundu. Nyamara zo zavuga ko zaje mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Nyuma y'amezi 6 izi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Tshisekedi yafashe umwanzuro wo kuzirukana. Yirukanye izi ngabo kubera ko zitarwanije umutwe wa M23, ahubwo atumira ingabo za SADC ziza mu mutwe wiswe SAMIDRC, bo baza biteguye kurwana. Igihugu cy'u Burundi cyari muri ubu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba,
nacyo cyaciye inyuma cyohereza ingabo zifite noneho ubutumwa butandukanye n'ubwizo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Abarundi bafatanije na FARDC mu kurwanya M23, aho kuva mu kwezi kwa munani mu 2023 ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo zitagiye mu butumwa bw'amahoro, ahubwo zigiye kurwana na M23. Ibi byakorwaga Uburundi bugifite izindi ngabo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari zitarava muri Kongo. Mu kwirukana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Perezida Tshisekedi akazana za SADC yarabwiye isi yose ko nta biganiro akeneye na M23, ko ahubwo agiye kumva imitsi n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Umutwe wa M23 umaze kubona ko ibyo wari wakoze byo gusubira inyuma nta musaruro byatanze, wongera guhagurukana umuvuduko uremereye cyane ugamije gusubirana ibice bitandukanye wari usanganywe, unongeraho ibindi. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zimaze kugenda, M23 yahagurutse Bunagana yihuta cyane, itangira kwisubiza ibice yari ifite mbere yo gusubira inyuma. Vuba vuba M23 isi itangira ibitero. Abarwanyi b'uyu mutwe bakomeza intambara, maze ku itariki ya 6 y'ukwa 10 mu 2023 bongera kwigarurira umujyi wa Kichanga. Umwe mu barwanyi ba Wazalendo agaruka ku ifatwa rya Kichanga yabwiye BBC ati abarwanyi ba M23 baje ari benshi, twebwe amasasu yadushiranye, ati ubu turimo kwerekeza Isake. Icyo gihe ubuyobozi bwa M23 bwashinje ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zavuye mu gihugu cy'u Burundi kwifatanya n'ingabo za Kongo n'imitwe yitwaje intwaro aho kubungabunga amahoro. Nyuma yaho umutwe wa M23 wigaruriye centre ya Mushaki. Icyo gihe umuvugizi w'igisirikare muri M23 yemeje aya makuru yo gufata centre ya Mushaki, aho yavuze ko ari agace k'ingenzi cyane muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Willy Ngoma wari ufite ipeti rya major icyo gihe yabwiye BBC Gahuzamiryango ati twabohoye Mushaki kubera ko abaturage baho cyane cyane abatutsi bari bari mu kaga. Yavuze ko aho barimo kurwana ingabo za leta zifatanije n'amatsinda yitwa Wazalendo bakagaba ibitero ku baturage ahitwa Ruvunda ndetse na Kabati. Yashinje ingabo za Kongo birukanye Mushaki gutwika inzu, kwica inka nyinshi no kwica abantu kubera ko gusa ngo ari abatutsi. Uruhande rwa leta ya Kongo icyo gihe ntacyo rwavuze kuri ibi birego. Mushaki ni centre iri ku birometero 36 mu burengerazuba bwa Goma. Iri ku muhanda mukuru uhuza Goma na centre ikomeye cyane y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Rubaya, ni mu burengerazuba bwa Mushaki. Icyo gihe buri wese cyane cyane mu binyamakuru mpuzamahanga byatangiye kuvuga ko M23 yabigiye kwigarurira Rubaya, igice kizwiho gucukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane. Mushaki yafashwe mu kwa 12 mu 2023. Mu gihe bamwe bavuga ko M23 igiye kwerekeza Rubaya, nibwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasimbuje ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba iza SADC. Zarimo izo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania. Izi zo zari ziyemeje guhangana na M23 mu rugamba rukomeye cyane. Gusa M23 nayo yasaga n'iziteguye kubera ko baraziranye. Izi ngabo n'ubundi nizo zayitsinze mu 2013. Aha byasaga naho uyu mutwe wari ugifite inzika kuri izi ngabo za SADC, by'umwihariko izi zari zigarutse za Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi, kubera ko bararasanye mu 2013. Mbere y'uko uyu mwaka wa 2023 urangira, M23 yabonye andi maboko. Ku itariki ya 15 y'ukwa 12 mu 2023, Corneille Nangaa wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihuje n'imitwe irimo wa M23 bashinga ihuriro bise Alliance Fleuve Congo. Igikorwa cyo gushinga ihuriro rya politike rinafite igisirikare cyabereye i Nairobi muri Kenya hari kuwa gatanu ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 12 mu 2023. Icyo gikorwa cyitabiriwe n'abarimo Corneille Nangaa wari umaze igihe anenga ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi na Bertrand Bisimwa wari ukuriye ishami rya politike rya M23. AFC muri rusange igizwe n'amashyaka 17 atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC irimo kandi impirimbanyi za politike zirenga 260.
imitwe y'abarwanyi igize iri huriro irimo M23 ari nayo ikomeye inazwi cyane, Pareko, Cyahanda, FDPC, Twirwaneho, MA64, FRPI, chini ya Kilima n'iyindi. Icyo gihe Corneille Nangaa yavuze ko mu byo AFC igamije harimo kubaka bundi bushya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushyira iherezo ku makimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Ati twafashe iki cyemezo cyo gukorana kugira ngo duhuze imbaraga hagamijwe kubaka bundi bushya leta no gukemura umuzi w'amakimbirane y'urudaca kugira ngo Kongo igire amahoro arambye. Yavuze kandi ko ririya huriro rigamije kuvana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga no kugarurira abanyekongo icyubahiro mu gihugu cyabo. Iri huriro AFC M23 rikimara gushingwa, leta ya Kongo yararyamaganye cyane ndetse itangira kugirana ibibazo na leta ya Kenya ngo yemeye ko iri huriro rirwanya leta ya Kongo rivukira muri Kenya. Umwaka wa 2023 wararangiye, wa 2024 uratangira. Utangira ingabo za SADC, iza Kongo, abarwanyi ba Wazalendo na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi bahanganye bikomeye n'umutwe wa M23 wari umaze kubona amaboko, umaze kuba AFC M23. Gusa abigeze kuvuga ko nyuma ya Mushaki Rubaya ari izakurikiraho mu gufatwa na M23 ntabwo bibeshyaga, kubera ko ku itariki ya mbere kwa gatanu mu 2024 Rubaya nayo yarafashwe. Icyo gihe Wilingoma wari ufite ipeti rya major icyo gihe umuvugizi w'igisirikare cya M23 yabwiye BBC ko bafashe umujyi wa Rubaya muri teritwari ya Masisi, hamwe mu hantu hacukurwa kolta nyinshi ku isi. Wilingoma yahakanye ko bafashe Rubaya bagamije kubona inyungu nini ziva mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati twebwe gufata aho hantu ntabwo ari ukubera imari hari, oya ni ku mpamvu yo kwirukana umwanzi ufite intego imwe yo gukora jenoside. Yavuze ko bafashe aka gace kubera amarorerwa yarimo hakorerwa akorwa n'uruhande bahanganye. Avuga ko bishimiye guhagarika jenoside muri Rubaya. Umutwe wa M23 kandi wavuga ko wafashe utundi duce nyuma ya Rubaya turimo Mululu ndetse na Runigi werekezaga ahitwa Kanyenzuki. M23 kandi yagaragaje intwaro icyo gihe yambuye uruhande bari bahanganye, zarimo imbunda zigezweho zikiri nshya, bikavuga ko zari ziherutse guhabwa ingabo za Kongo. Imirwano yakomeje nta guhagarara. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu 2024 M23 ifata centre ya Kanyabayonga iri muri teritwari ya Rubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ifatwa nyuma y'ukwezi mu nkengero zaho habera imirwano ikomeye cyane. Nkuko byemejwe n'ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe Kanyabayonga yafashwe mu masaha ya saa 9 y'igicamunsi ku itariki ya 28 y'ukwa gatandatu mu 2024. Icyo gihe hari abaturage benshi bahunze imirwano yabereye mu nkengero za Kanyabayonga mbere y'uko uyu mujyi ufatwa. Bake bayisigayemo bagaragaye mu mashusho bahikaze abarwanyi ba M23 n'urusaku rwinshi bati wa Kombozi abatabazi. Ihuriro AFC M23 ryemeje amakuru y'ifatwa rya Kanyabayonga, risobanura ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo muri ako gace ngo byari bigannye ku iherezo. Bati Kanyabayonga ubu irimo iragenzurwa n'intare za Sarambwe, niko biyita. Ati amahoro araganje muri uyu mujyi. Bati ibi biragaragaza iherezo ry'imitwe nka FDLR, Wazalendo na FARDC. Mbere yuko abarwanyi ba M23 bafata Kanyabayonga, babanje gufata uduce twitwa Kimaka ndetse na Miliki duhuzwa n'umuhanda wa Rusoga Kaina. Bwari ubwa mbere bari binjiye muri teritwari ya Rubero kuva batangira bundi bushya urugamba. Urugamba rwo gufata Kanyabayonga rwatangiye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatanu mu 2024. Bamaze kuyifata, abarwanyi ba M23 batangaje ko Kanyabayonga ari agace k'ingenzi cyane gahuza teritwari ya Rubero, Rucuru, Walikare na Beni muri Kivu y'Amajyaruguru.
kari agace gafatwa nk'amasangano y'ubucuruzi bukorerwa muri iyi ntara kagahuza Goma na Butembo, imijyi ikorerwamo ubucuruzi bukomeye. Intambara noneho yafashe indi ntera, maze FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagaba ibitero bikomeye ku mutwe wa M23. Bigeze mu mpera z'ukwezi kwa 10 mu 2024, imirwano yarakomeje, maze FARDC igaba kuri M23 ibitero bikomeye cyane mu duce dutandukanye. M23 nayo itangira kwirwanaho, yigarurira uduce twa Kamandi ya mbere, Kamandi ya kabiri, Kamatobe, Kiruvu ndetse na Ngekene two muri teritwari ya Rubero. Ndetse ibindi bitero byagabwe mu duce twitwa Musheberi, Gatobotobo, Kinigi, Kaniro, Bugeri, Katale, Kalembe, Ihura na Muheto ni muri teritwari ya Masisi. Nkuko byagiye bigenda, iyo M23 yabaga ishaka gufata ahantu hakomeye, yabanzaga gutanga impuruza ikerekana ibyo FARDC irimo gukora, ibyo bamwe bafataga nk'ubugwari, gusa nyuma bakabona ko atari bwo, ahubwo ngo byari ugutanga abagabo, ngo hato atazagira uvuga ko batabanje kumenyesha isi yose amabi akorwa n'ihuriro rirwana rifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Umwaka wa 2024 warangiye intambara ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse umutwe wa M23 wari mu nzira ugana Goma. Aha ingabo za M23 zerekezaga mu mujyi wa Sake wegeranye na Goma. Umujyi wa Sake niwo wari mu nzira ya M23 yerekeza muri Goma, ndetse hano ho hari intwaro nyinshi za FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere mu 2025, uyu mutwe wa M23 warwaniye n'ingabo za Kongo n'abo zifatanyije mu marembo yinjira Sake. Mu gihe intambara yari ikomeye Isake, mu mayira akomeye ya gisirikare, mu mugambi wo kugota umujyi wa Goma, uyu mutwe wa M23 mu gitondo cyo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa mbere waciye muri humye igisirikare cya leta, ufata centre ya Minova muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo. Ahangaha uyu mutwe wari ufunze ububasha bwose bwari kuva muri Kivu y'Epfo, cyane cyane abasirikare b'Abarundi bari kuza kurwana Isake barinze Goma. Minova yari inzira ingabo z'u Burundi n'imbonera kure banyuragamo bazamuka berekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bafashe ingabo za Kongo guhangana na M23. M23 yafashe Minova nyuma yaho yari imaze gufata ibindi bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Lumbishi, Numbi ndetse na Shanje, byose biri muri Karehe. Imirwano yabanjije ifatwa rya Minova yatumye abaturage benshi bo muri iyi centre bahunga berekeza mu mujyi wa Goma no ku kirwa cy'Ijwi banyuze mu kiyaga cya Kivu. Mbere yo gufata Minova ku itariki ya 20 y'ukwa mbere mu mwaka wa 2025, indi mirwano yabereye mu bice bikikije umujyi wa Sake uri mu ntera ngufi werekeza Minova. Bivuga ko M23 yari mu gace kitwa Busangara, yashaka gukura ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu birindiro byitwa Kimoka. Ibirero byarangiye ku itariki ya 23 y'ukwa mbere muri uyu mwaka, umujyi wa Sake uguye mu maboko y'abarwanyi ba M23, maze igisirikare cya leta gitangira guhunga n'abafatanyabikorwa bacyo bagana Goma. Aha byasaga naho byarangiye kubera ko Goma yari hagati igoswe n'abarwanyi ba M23, batangira no gusatira uwo mujyi. Ingabo za Kongo nabo bafatanya bakora ibishoboka byose kugira ngo Goma idafatwa. Igitutu cyabaye cyinshi Goma, leta ikuraho amazi n'umuriro na internet. Igihunga kiba cyinshi cyane, ibyo byongerwamo umuriro n'amatangazo ya M23 yasohokaga buri kanya abwira abaturage ba Goma ko baje kubatabara. Byarakomeye cyane, isi yose yerekeza amaso kuri Goma. Kuri leta ya Kongo naho igitutu cyari cyinshi kuko Perezida Tshisekedi, ariko Perezida Tshisekedi akavuga ko Goma itazigera ifatwa na M23. Gusa byasaga naho byarangiye. Umutwe wa M23 wasabye ingabo za leta kwitanga muri MONUSCO zikajya kuri Stade de l'Unité muri Goma. Ingabo za Sami DRC zo zikajya mu bigo bya MONUSCO, abandi bose bakamanika amaboko. Mu mpera z'icyumweru cyagoranye ku baturage b'Igoma, mu ijoro ry'itariki ya 26 y'ukwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Goma. Ku wa mbere ku ya 27
bamwe mu ngabo za leta, ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR na Wazalendo n'ingabo za SADC bari bishyikirije MONUSCO bongeye guhabwa intwaro kugira ngo bahangane n'umutwe wa M23. Izi ngabo zimaze gusubizwa intwaro zagabye ibitero ku Rwanda byari mu gice cya nyuma cy'urugamba, ariko birangira n'ubundi M23 igenzuye Goma yose. M23 yatangaje ko yafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Mu rukerera rwo ku itariki ya 27 mu kwezi kwa mbere nibwo umuvugizi w'uyu mutwe Bwana Lawrence Kanyuka yemeje ifatwa rya Goma. Kanyuka yari yasabye abasirikare ba Kongo kwihuriza muri Stade de l'Unité mbere ya saa 9 z'urukerera, abamenyesha ko nyuma y'icyo gihe ntarengwa abarwanyi babo bari bagenzura uyu mujyi. Ingabo za Irwe zari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni zahise zitangaza ko guhera mu gicuku ngo zakiriye abasirikare benshi ba Kongo bahunga M23. M23 yahise ihagarika by'agateganyo ibikorwa mu kiyaga cya Kivu n'ikiyaga cya Albert kugeza ubwo ngo izasohorera irindi tangazo. Uyu mutwe wafashe Goma nyuma y'iminsi 2 uhaye ingabo za Kongo amasaha 48 yo kuba zarambitse intwaro hasi mu rwego rwo kwirinda guhindura uyu mujyi ikibuga cy'imirwano. N'igihe ntarengwa cyatanzwe mu gihe kuva ku itariki ya 23 mu kwezi kwa mbere mu mujyi wa Sake mu nkengero za Goma hari hakomeje imirwano ikomeye. Ingabo za Loni n'iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC zafashaga za Kongo mu kurinda Goma zageze ubwo zikuramo akarenge nyuma yo kurushwa imbaraga. Ukwezi kwa mbere kwarangiye umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma ndetse n'ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Uko kwezi kandi kwarangiye uyu mutwe unakomeje urugamba ugana mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo kubera ko igisirikare cya leta cyari kikiri mu mugambi wo kwisubiza umujyi wa Goma biciye mu bitero bagabaga kuri M23. M23 kugira ngo ihamye ko igenzura 100% umujyi wa Goma yagombaga gufata ahantu hose umwanzi yashoboraga guturuka. Uko niko yakomeje igana mu majyepfo i Bukavu. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, nyuma y'ibyumweru 2 gusa, abarwanyi ba M23 bafashe imijyi mito ya Kalehe na Ihusi. Icyo gihe igisirikare cya leta muri iyi ntara cyavuze ko M23 mu gikorwa cyo kurenga ku gahenge kasabwe n'inama y'i Dar es Salaam ngo M23 yateye ibirindiro by'ingabo muri Kalehe ndetse na Ihusi. Icyo gihe ibinyamakuru muri Kongo byavuze ko ingabo za leta zifatanije n'ingabo z'u Burundi zashinze ibirindiro bikomeye ahitwa Katana na Kavumu, umujyi muto urimo n'ikibuga cy'indege mu birometero 30 uvuye muri centre ya Kalehe. Gufata iyi migi yari ku birometero 70 hanze y'umujyi wa Bukavu ni intambara yagoye cyane abarwanyi ba M23, ariko birangira birukanye ingabo za leta muri icyo gice. Gufata Kalehe na Ihusi byashyize mu kangaratete ibirindiro by'ingabo za leta zari ahitwa Kavumu zirinze ikibuga cy'indege cyari muri ako gace. Ni agace kari ku birometero 30 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Ibi kandi byagaragajwe n'uburyo mu minsi 2 gusa ku itariki ya 14 y'ukwa kabiri umujyi wa Kavumu n'ikibuga cy'indege kiri muri ako gace nabyo byaguye mu maboko ya M23. Nyuma y'imirwano ikomeye, uyu mutwe wa M23 wavuze ko wafashe umujyi wa Kavumu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hafi ya Bukavu. Ifatwa rya Kavumu n'ikibuga cy'indege cyaho byatumye igisirikare cya leta n'abafatanyabikorwa bacyo batakaza ubushobozi bwose bwo kurinda umujyi wa Bukavu, bahitamo guhunga. Icyabaye nuko ubwo M23 yigaruriraga Kavumu, abasirikare ba leta nabo bafatanyije bavuye Kavumu baramanuka nk'abagani Bukavu, ntibagumayo batu uwo mujyi barigendera. M23 yaje gufata umujyi wa Bukavu nta mirwano na mike ibayeho kubera ko kuva ku wa gatanu ku itariki ya 14 y'ukwa kabiri byavuzwe ko uyu mutwe wagenzuraga Bukavu. Ubu umujyi wa Bukavu uragenzurwa na M23. Nyuma yo gufata Bukavu, abarwanyi ba M23 bakomeje kumanuka bafata ibindi bice nk'umujyi wa Kamanyora. Mu kugera muri Kamanyora banyuze mu tundi duce dutandukanye. Usibye uyu mujyi, aba barwanyi bakomeje no kumanuka bagana mu bindi bice bagana Uvira. Ndetse kuri uyu wa kabiri abarwanyi ba M23 bavuze ko binjiye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Binjiye muri Mwenga ku mugoroba wo kuwa gatatu ku itariki ya 3 nyuma yo guhangana n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo. Muri make uru ni urugendo M23 yakoze kuva mu kwezi kwa 11 mu 2021 kugera uyu munsi. Hari ibice bimwe tutavuze
ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byagiye bikorwa muri icyo gihe cy'imyaka ine yose. Ni urugendo bivugwa ko rwagejeje M23 ku kugenzura 10% by'ubuso bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.